Tujanlar. Bugün 18 olup ketdi. 18'i Bazar Qorqon, At Bazar. Xudoy buyursa birinchi, ikkinchi o'ylik qilgan harakat qilamiz. Mana. Yo'q. Birinchi. Qulumlardan kichikroqdan boshlaylik. Qaysi qancha oldi ekan bugun ko'p olib ketdi bular. Ha? Bu yoqda ham bor ekan. Oyoqda ham bor ekan. Palvon, qancha oldi bu? 8000 kemi var bu? Minesi var bu? Ulaq qulog'i var bu? Çavasın bulaqa? Qayerdan palvonsiz? Qayerdan? Qarachani palvoni bu? Şu. Ulaqi var dedin o. Bunun uyurdağı var bu? Sattı bir yerden. Uyurlaydı da ayıldağı eşeklerden barınçın bu? Ha, молодец. Uyuruyor, gibini var öyle. O. 8000 ekan. Qaysi qancha oldi de eşekler? Hacı kuzu eşek bozar kızıp getir koy bu yoqda mı onqarsan endi. Adam doldura bu yoqda. Aka. Qaysi qancha oldi de palvon o'sha qancha? Qancha o'sha? 15 mi? Minesi var bunun? Kulak var mı? 5 var. Ha, su taşıydı, odun taşıydı. 15.000 be? 15.000 kim var? Buna koydukta turadınız mı? Buna 5.000 be? Bu kança ece? 3.000 de otas mı? Ha, sodanızı versin ece, satı alın. Jak satı alın. 3.000 son oşa koyduk 3.000 son gene. Tuğanlar. Şunda At Bazarga girebilirsin. Жерді тартып қойды жаңы ноқтығында жайын екен. Бұлар жайындасын алады бұл шептер. Шын тартып отау жаңы ноқтығыны. Жайында екен деді қой, мақтап қойды. Шын мен көрейін көріп дейді ол. Көрушілері, поклонниктер пайда болып қалды мұнға. Қанша көрбей қойдыңыз? Сұрап кетіп беді значит. 44 көрді. 44-ке шығарды бұл. Шу жайында екен деді шыны. Шындай аралай өреліші. Saat 7 oldu tuğanlar. 7 mi etken? 7:30 olup kaldı. Aka kişine kaç verdiniz aka? 40. 40 verdiniz ha? Onu? Kaçadan başladınız öyle? Ben bundayla eskile verdim. Survalda 40 verip koydunuz. Siz dadile kes aka? Survalda 40 verip sattır. Bir suragandalar. Akam bir suraptır kettir da bırak ha? Dal şunca kıyım olup kaldı şüleşkedagi. Mo dadilik ama mo. Canlar aygır болады da soňoýsa bu aygır болады. Ava kançaga surady bunu? Aldınız mı siz? Kayaka ketdi bu? Arslanbopga ketdi. Kançaga aldınız ava bunu? 44 ga aldınız ha? Bu kunam eken bu? Yok, 1 yaş oldu. Hem can kudan bol ojonda bu. 1 yaş tokolok bolgonmuş. Basındağı bir aytıp koyun o. Basındağı bir aytıp koyun. 44 bin boldu. 45 bin boldu şu. Nan o? Kançaga çıktı örbe koyduk bunu? Kunan bula? Жаңыле girdi mi? Telefon aytı örelim mi? Telefon? 776 menen 83 37. Kunan boldu bula? Qayerде bolası bu? Eşik qayakta? Baymunuzda mı? Kança aka jakın birlik adam dediniz? 100 de otam. 100 kim vardı odasa? Narkın 75 de odası. Bu ata tegi qanday bulardın? Özgönden gelgenden? Boldu aka. Sodаңыз bersin. Tinç bolun aka. Onda 2B, arkında da 2B, 4B turadi da. 4-4'den baylanıp turadi. B bazarda. At bazarda aylanıp kelaveradi. Yoqqa ko'rdasan o to'qilg'lar jerde egerler jerde жатат. Şu egerler jerde жатқанды qancha oldu kelma? Ola baka qancha oldu ketdi? Şepter. 63 boldu mına. Жаңылы çeştik 9. Жаңасы bu? Pişti bu? Жаңасы екен? Жаңасы bu? Pişti. Pişti oldu. Bu qarat qancha oldu bu? 90 minge püttü bası? Jalaba de.
90'ga бүтті var mı? 91'ge бүтті. Жашы қанша екен бұның? Екі асый болды bu. Жақшы баға қойып бір да бұны? 91.000 болып тұр. Екі асый. Екі асый oldu 91.000 туғанда. Бұяқта базар барған сайын сыздашып кетті атты. Жейін аттар емі келе шашпай. Уқта отау адамдар. Ерте тұрса құдайым, ерте тұрғанның ұрысын кеңірі қылады екен. Мұны келешегі дәділген да бұнда? Аяғын әм құдай біледі, 55-ті ота ол бұраға. Бұл атасы Польша екен, короче. Атасы Польша. Телефон әтүрелі 55-ке ме бардың? Қанша? 55 Жоқ, телефон. 73 менен. 16, 39, 33. Ошонда екен. Ассаламу алейкум. Шейім қанда олтау? Мұны қанша болды екен мұны? Ассаламу алейкум. Сатылы әлейкім сол. Сатылы қаншаға шықты бербедіңіз? Бүгінгі базарға сұрайлық. Сұрайлық, е? Біз емілі баштарлы базары. Күтіп тұрайлы аз, қанша болды екен, қанша жоқ. Қаншада одасы? Жақыны? Жақын 120 одасы? Күшті олды мұна жазға шу. Сатып ұрғам да. Маған мал әлі керек. Қанша қалдыңыз әке ошонда? Қолымда тұрып тұршы? Көтересің, жоқ сен. Қанша қалдыңыз әке бұны? 80 тоғылық қауы? Қойчыман екен да болады? Қойчыман екен да 80 болды аз. Башын көтер әй башты, жаны. Жашы қанша екен? Жаңасы 80. Еті бар екен да? Еті бар, жош. Сереге 3 жолы. Серен жолын өзі біледі, барып көреді. Шеп, бұл қанша олды екен, шепім? Егес 200 одат дең. Сіз қанша берсеңіз тура келе тұрған жол тұрады ойыңызда? Мен 100 берсем жол отпайды. 100 берсеңіз алысы отауы? Қанша қошшыңыз білбей тұрасыз? Азырақ менен бүткідей бі? Азырақ менен бүткідей емесі? Ал содасы болсын байқайыз азыр. 200 де одат екен, 100 берсе жол отпайды екен. Но чырайлының содасы қызыл одат екен. Шу чырайлы қанша болды екен пұлы? 70-ке бербеген миш-миштер бойынша. О, шақта содасы болды дұна. Оша қолын қармаған адамдарды мен танималар төкі чырайлы үшін қармай жағар. Көнегіне жол ойды. Тұрғаны көрдасыз мұ? Ну, короче, тико мұ. Чақан тико ұрға түскен. 28 болып тұр. 28 мың ұрға түсі. Ошондан мұ чырайлы сатылды қаншаға? 71 болды. 71-ге кетті. Алар тарттым алар. 71-ге кетті жанар. Ну, құлым базар жақта чоңат сатып өрдіңер ошонда? Жоқ, құлым да оны. Бұл сатылған жоқ. Қаншаға бердіңіз бұны? 32-ге. 32-ге? Еркектай. Еркектай. Шеп, мен қаншаға кетіп дедім әлі? Мен айтып кеттім әлі да бұны. Раса болса шоңғатшаға атпы деп. 32-ге шығып тұр. Мен ойым чамалап айтып кеттім әлі, раса 33-ге шығышы мүмкін үші деп. Раза асқанда 33 болды. Бияқта ойда қызып кетті. Нұлар не олды дінеқта? Базар вокзал қандай олды jonda? Қаншаға қанша өрді? Ну, şu topta şerde өрді ау. Қанша өрді шуңа екен? 35-тен берді. 35-тен берді. Сәл алысырақ бі? Жақын әлі, ә? Мұны осына жақын екен, мұны алысырақ екен, ә? 35-тен берді екен. Екөтен еркек? Екөтен ұрғашу. Анда алысырақ екен, ә?
Ne püttü o da? Kançaga verildi? Alamazsanız tamam mı? Kaç oldu? 70. 70 emez 69. 60'da olmaz. Ya arzan olduruyor koy. Екі urgaç 69 olup ketти. Екі urgaç 69. No Berkişe çaylı eкен. Yaxşı bey болады bu. No Berkişe. Sorsun görülü. Yaxşı çaylı. Yaxşı kulunlarda öyle durgan bey болады eкен. 69. Пайдасын беріп башталып жақта. Нонда Қожам құл менен аялы жүрет қо. İtalya'dan gelip be. Orusça söylüyor eкен bular. Orusça söylüyor eкен. Bazar kızıp ketdi. Bunu иностранец досторыма аталды өзі. Қарақолға миніп кетті екен бұлар. Оша ауа миніп тұрған атты 83-кө. 87'ge. Ha 87'ge adашып алдым мен. 85'e algan özü. Ава. Bunlar ekim bediyarada Берің өш екінің пайдасына. Отпайım mı? Kolu karma koyayım da. Hazır soda bir sıra takalım. O iki dostum, o Kepkaçan dostum ben ar жақта Ayper ayalı, ayalın atını bilbeyim abi. Aytıl esime çıkıp kaldı, tanıştım bile. Film daha gelip etken. Ayttım bir Fransa'dan gelgen eken. Şu Kogat'ta kardal oldu, 77 minge kımbat boldularga. Karakolga ketmekçil eken. Şu 4 ay Kırgızstanda жүрөбүз дейт. 4 ay Kırgızstanda жүрөбүz дейт. Şu Kogat'ta gördüler 77 minge boluşu dediler Alalbadanга. 77 öyle 87 adaşып atam meni. 87 alar 75 mingerge at alabыз dedi. 75 minge algan atın ekoğun Karakolga sen көтөрүп бара албай жарым жолда өлүп калат dedim. Бекер банкрот болосун. Bir жума эмнеде жүрөбүз дейт. Bir жумадан кайра келип алабыз дейт. Наркы жумага келебиз дейт. Но арбагат акыры барып 54 болду да 50 миңден башталды. 50 миңден башталды эле чоюлуп, нары барып, бери келип 2 saat, 3 saat сода болду. Ушинте отуруп 54кө. Мына 81 миң сом. 1000 сом пайда берди ошондо бар беге. 1000 сом пайда берди үстүнө? Ha. Yok fayda ben şöyle Ha жөнүндөбү? 81ге болуп отур мына. 81ге. Жашы канча экен бу? 81ге. Oldu, alındı, satıldı. 81'ge boldu. Beri betkан eкен, beri uydu adı. Çıraylı eкен, ne duruşun gördün canlar mı? Çakangana çıraylı eкен. Bir yaktan ne oldu eкен, bir yaktarda. Kanday oldu eкен bu? Şamal bolsa bunga tasir kılbaydı eкен da, şamalı jarat da bulsun bu. Niçke eкен, Kançaga berbe koyduk mu? 52'ge mi? Kançaga buladı şunda? Sal az bile kaldır da. 1-2 ming menen bütetilegen da. 52 oldu bile. Bu yakta daha bolup ketedi deydi, bu yakta. Öte arzan bolup ketedi deydi, o da koy bu yakta. Kança oldu şunda? Kançaga büttü? 86 ming büttü. 86 ming som oldu mu? 86. Jaşı kança eken jaşı? 3 asıl eken azık ketken. Nerede şu çoğda eller çoğup birat o şehirde ne oldu eken? Barı varlaşpay koyayım. Bunda baylangan okşayt. Barbaraka oldu koy bu yakta. Barbaraka 105 ming. Aka nar basıp kalmışı 105 olup kettir bu. Jaşı kança eken? 3 asıl eken. Bunu siz bilesiz mi attı? Ulak sulağı var okşayt bunun. Satarmada uverini turat ko. Ulak uçtu aka bunun. Alarım bilbeytken biz. Oşun 105 ming, 110 ming dep aytты, 105 berdi. Böyle palvam o yaman çıraylı at ka bulay. Arapların atı o. Haligi gülükler жүгүрө турган. Bu gülük kança eken bu? 150 kem var bu. İçine düşüp berебиз ha? Telefonla aytıp берчи.
0553 menen 0553 menen 99 99 0120 26 akırı. Tan arıyor bastırçı. Beş jarasa zor bo'ldi ekan da bu. Janagı aylar alındı 5000 paydası. Qaysaylar? Nerede? Sodolada dilogo. Ha, ek urgaçları. 2,5 mingdan berdi u. 2,5 berip men aldım. Ha, bo'ldi. Sana ek urgaçı 69 bo'ldi. Öyle shunday oldu. 39, 59 bo'ldi öyle. Qancha oldu bunlarga? Qancha? 43,5 mı? 43,5 bo'lib turibdi. 43,5. 43,5 ga pakka satıldık bro. Anga olmaydi deb turadi. Pişti bu? Pişti aytal bu? Pişti aytal. Atam aytmaz. Qancha jetpay olayotgan? Ata Pişti aytal ketdi. Pişti baytal 88 ming bo'ldi buna. Etdi arkadan soğusun üstüne.